Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. JJM scheme kedeng pon singhason habar notun adorso gaw borjanalong arona tengpen langkelong etnang jiaphan DC nirola phangchopi ACS kahumri pon Arkoy chiklo ni phai keparnikang samapor notun adorso gaw borjan along JJM scheme lang bibomlo bangso lang ki pipon laki don pharohini abadu lapen langkelong etnang jiaphan mission pen DC ahin pen PhD Department Technical Officer atomaphan PC ki claim kedam nanglang ason chethanpo lapen kapre kadim setami kemis senang ji aphan humri ponra langpon paminang ji pusi pachini pon lasonsi kachetong dun Technical Officer Songkor B CWC Singhason Area In Charge Prabhat Hanse Jensing Ingti SA pen RD and Ponsi ki claim nang ji adiman lam chakchi pipondo Lapen notun adorso along kido JJM boundary alo cement pen dhalaya diman mesen pen paklem ponthunang ji aphan setami DC ahin pen notun adorso JJM user committee atum angno contractor aphan pachiklem ponang langpusi than pachini po West Tarabasa English High School along ni thoma pharman craft demonstration lapen awareness ajaimek kepedopon Nona porka Charlie oso maratum ason tinanat sitami kethek et akinang sora potsi arkoi ni phai kepani por bhai creasia por Pholoni constituency West Tarabasa English High School along craft demonstration cum awareness program ni thoma pharman Charlie oso maratum aphan Sabina teron pipen amithang chipaduk pen nona kai Charlie oso maratum ason tinanat sitami thek et nang jipu matha pen labang so jaimek deng ponlo Labang sojai megalong sonpli kaprek asike kithan pon can bamboo embroidery textile handloom dry flowers sonpli asike kithan jaimek dengpon labang solong aluhiaman pen Romit Roy handicraft promotion officer regional officer Guwahati DC handicraft Ministry of Textile Government of Assam Lapen tribal women artisan and National Awardic Sangpi, Sabina Teronpi, Pholoni Lambs Secretary, Jimbu Timo, Pholoni Lambs Chairman, Bidya Singh Rongpi, Lapen West Tarabasa English High School Principal, Teaching Staff, School Secretary Atum, Chetongdon. Lapen Kiwang Jilang Sitami, Prek Jangading Sitami Lapusona Jaime, Ding Pondom Langpusi, Sangpi, Sabina Teronpi, Hinpen, Ninjipon. Aroning Dikathar, Karbi Anglong News. Training meningkatkan itu langsung awareness kan demonstration lah school here itu lah government India pen baik tak meningkatkan tak aduk lasi June ngabangke rong yang sekolah rong itu rong yang lo si betul lo neng pen dili tumteng tulo lo ladak West Tarabasa sekolah lo si demonstration dan awareness pakaian lo ini lah bangke sonpli isike mir kabonai lakan isike leki krong isike kerang etha isike kenen bunyi na puson si militum aku West Tarabasa Pholoni homoskia long si aku peneng kan aku ceng lelu nasi militum aku ke ceng pen alang litum Ministry of Textile along kira naman kisah lah amen naman Romit Roy lasi alang peneng naman gedang lo la pendak nang cirap nang citu dun atum alang chairman ladak sekolah lo secretary president latum ta penang anang cirap dun no nang cirap tu men latum sinang cirap dun si pini pacun no tapi non iprang sitami kosonsi ki pacun project lima aku kosonsi claim tu iba ke tapanti morning akan demonstration aku tak apa ni kom aja tapi aku lasana bang laki ni thong ben ani kamang ta la artisan I card ke do tum an bang ke pindah aku ceng tu pun laki Tarabasa feel along laki bang thong kep
เป็นนับละนี่ทอนี่จิกโลจอมทอมาพักละดิฉันก็โดนตรงผ่านอันสิจิกโลจอมทอแกนเมมดุละโซaku tak benar dan aku hala dak kaceng son Dai thor town nang ni pusi rong inquiry trok arong asaratum chingrum si committee ke singpon. Arkoi ni phai kebar ni lakha inquiry trok dwar bagri MSC constituency angkang under lang tukterang arong rong asara hemalong rong inquiry trok arong rong asaratum chitong si dai thor town nang ni pusi committee ke singpon. Labangso dai thor town nang ni thi hekpen DTN chedon sarpen arpu kachipek lake president Jiren Terang, Vice President, Jiten Hanse, General Secretary, Sarsing Terang, Assistant Secretary, Jonaram Terang, Assistant Secretary, Borsing Ronghang, Advisor, Mensing Terang, Advisor Gubin, Teron, Advisor, Andrew Singnar Lassi. Dai Thor Town Nang Bikok Pen Thangnat Kaching Thurmati, Development Avelang, Town Pulote Mission Chingthur Piknang Jilang Pusi, Ningje Ponrenti Pen, Long Lake Hajuna Ador, Nangkepat Pikajok Puta, Ningje Ponrenti. Topini tong sekot pen dai thora hawarang kang along bikhekoi town committee po alam the pen ajok niltum kadoi rong asar rong koira trok arong asar atum pendon mekar tum ta dolo chetong rapet pen kechingwai tong sekot pen alam thegela pehlo je non aprang si lam the ninge je aprang tilicho sapsu nelojo na tu media hoi pen na chetong dun thek labang so lam klar nang kai en nang en thegapot kadoi na tum phan media tum phan ta kadom pajiriglo lapen Karbi Anglong kang kadoi media tum phan lapen lahin aphan ta labang so lam the nang tum ta ardi nang pidun tha pusi nilitum kadoi phan ta kadom pajirlo sipini nilitum labang so tong sekot pen chingwai nang kokolam the bangke bikhekoi town committee po alam the pen asinil tum kadoi rong asaratum ta bangso town committee ake klema angkung bang prai ke chini ni ke thek dunde la sonda dokok la pen rong asun te la anso se non ake siksa ka bang thetan po chini si kadoi dik dak sai dolo la pen non herjong town committee pen pu ane hemso farman aphom kuri kadok weta do kisimana tum ke block pen ki PMAY hem ason si kitin si thur joklo asi non karjulo thulong bangke town committee pen si ki pipon pula bang solong pota kadok weta ke hang do nasi labang so pota ke hang ki piet along abang si kadok mo town committee nang thir pamelo pute tax kadok weta le tum joy ki pen ke kali tax kadok we chipi nai nasi nonamat town committee nang ne po bangke nilitum labang solam ta kali pa jo pen town committee ta nangi ta nonamat kadok we kisung kadok we kiduk kisung cilang at sini at pensi ilitum tax ta me tuun elang lapen aja kong awelang pula bang so mat ha pensi kadok we rong sar rong koira trok arong asar tempen chetong sila bang solam thi pini kinang sot keching wai pon la hello Sang Tikipur ke paro huma puthak aksu song pen Central Range Manja Forest sa hemalong complaint letter ke palidam nampi namdo langroi langjing theng pi theng prang votek woso sang tiar long pen danglok marat maring api hai hui aphan ke rai komji ke forest sai kamatum henlo bon ta hawar kimi jamuna alang roya dolong arayalo sang pisira ronghang pia bang KACCM Dr. Teleram ronghang pen ke pathik pona ronatang arkan petsi anarlo tera pora hot sang Tikipur JCB machine arki hangcho phianta manja Central Forest Range sai kamatum Anno Kangthong Amekijang Chikrong Data Puthak All India Karbi Student Union Aksua Songpen Lam The Chipek Langpo
la son si Karbi Anglong sang ti arlong koila thengpia jo phirlo ki pon pupe kanghu laki lam ki mikalilo la son thot si sang pi sira rong hang pita KECCM Dr. Tuliram rong hang la pen forest sai campaign ke pathik tang arona phan kelang plot a joini aphong birta lo pen chenglok social media lo aron ri pen sang ti ki phor ke pon kanghu alam ki klanglo la ana phita hawar ki mi jamuna lang roya dolong ara long sang tikipur ke paruhum in tontela la sila ke manja central forestry and society committee assistant conservator of forest ACF monsing tisu pen longnit sabbit mati forest sai khiatum amithanga sai kachiklem pami mi data potsi sang tikipur JCB machine arki hangju anta arjudun long ledat lo pusi all India Karbi Student Union Aksu Maipu Isterson Tisolapen Arisang Hotumpen Lamthi Chipeklang Pon. Anparta Sang Pisira Rong Hangpi Sang Tikipura di Mati Khadan Adi Malong Inkir Chekpen Pangton Kok Nang Jipura Manja Forest Central Range Along Complaint Detatami Palidamlo. Ladakh bangke nilitum Pudakji Forest Department atum kachira dundu. Laso kachira dundu ko posi Ladakh chok che claim long le podium ta claim boy phirlu. Aprang man sini tungai puelo dai khadan la pengi forest ECF penceng lo DFO ranger bendang lo si pulo je khadan long long sangti phur long lepu. Sitame people si khadan long sangti phur long lepu alam bangke muholder phan notice serve sedelo. Muholder panjang si notice serve lipute muholder chire thekpo baklem project po mini sitame latum aronatang la kachiklem project jok si muholder banga phong la dak sang tinang phura relo la sinile tum all India Karbi Union penke jong dak lo la dake forest officers tum kachirap dondo bino la dak heta patrolling post la tum jo la hawar ki milong mat dak pengi mitar pharu siname lo kachelo dak misen pangreng klungar julong sitame la tum thang initiative daga nondai ani hang leng si bang paklem aret to war pen ka kilometer kevelo non ki prodim ke paklem long bo dang ke ni tum dak ni tum song pen si pudun chot lang po ma dak chok chi pu ke department tum si sang pi pen cheng long ar long pen cheng lok theng pi theng prang pen cheng lok ke rai kom nang ji tum rai don de kom dun de la tak ajo le ka hu ga le anaru ang si klem me ke jang apor hu pe theng long le de lo pu mi non ka mek reng jeng dak anaru ang si klem le pute pipo silang don ding lo lake lasi ladak bangke forest atum la pen ke hala muholder tum sivet ke do jok lo latum kopine ko sone latum angbong kachibuji do kok pasila sone klem hai lo pasini tungai punang kok lo la pen ke itum kaching hon nai la pen ning ke the nai Dr. Tuliram lo hang CM of Karbi Anglong Autonomous Council benta apong lo kaning je Sangti punon arlong punon la pen Karbi Anglong aron rebeng iklem ana tum han ke lang ding ding sai ji po te ne tum ke la da pu tha ke apong lo ke paklang pon je la bang ke chok chi pu la pen forest anoms pen kali pin si kam klem lo paklang piglo pini arnin te ko pilo siraro hang pi phana dai ke yar forest department a DFO do ECF do ranger do a bureau officer do tum ko pi action lo ke yar thang dai nei te ko pilo alam ning ke cholo pusiri tum punang ko lasin non bang itum CM Dr. Tuliram hang phan tum puji lalo nang li alam ning je chat kali lo akam da paklang non rara tum phan je itum ka ching hon nai ning ka chit nai CM non phong ke rara phan paklang dak lo je kang hi aron re beng ke klama tum phan neb lu pu paklang dak non an ra tum ta labang so putha ke hok pe si alang ka ning ji lo akam da klem bang ke ma jok ka chini pu la pen thek prong pu Pinangan orang tu macam mana kalau bangsa kira orang hang biasa kipura orang bangsa high court orang dah case kalau bangsa petang tu. laso asang ti amohol ke Jamuna River number 7 lo lada ke ningkan pli pho prang da hai lo hada highest bid ino do amen pu pelo hala bang ko ane tangka thok lo aron tai ben sta milong lo de der lo kilo mai siraro hang pisi lo no lada klem bo madim lo ha so lang roi nang ji hok pe ki phur ke sta mela tung khadan lang phur rong he sita lada case do boila high court pe no anda judgment bi pela verdict avela sita mela dak bangi paklem long pop lata mang hung me ko son si paklem long pop lo case li voi dim le la sila dak ke tuteli
a government la pen ka department ma se corruption a holder ma se corruption claim la dak ke lagi ni tum jong dak lo la da khang vek nang ji lang ke a court pen case the void dim ke lang tu ing ton nang ji ke ko ma si ke hai poni ke rem poni patini na prang pen non pa phur la pote judgment pipe prang court phan Karbi Anglong autonomous council la pen department overtake del court phala tum lang prosi alang tu mani ha teng ma si la dak bang claim del la pen ke judgment la tu ma si pidelo je sira ro ha pisi kese ke hai lu bang ke la tu bang ha court pen pipe prang la tu bang inside da son si mandel non bang ke lahai aron re lahai judgment pipe prang la pusone claim la pen ke kumama ja kong ke do phan kumama ning ka ching sam phan la pusona hu or ki pi bang ni tu ma song hen bang ke ding duglo